mayam buahan bada taram lokshari meng tabiri ba kuding mapu isorna bor pina bibo iseno ngasigi apawa pauna udur lakshari madudi wayen ba amasung anoba prithibi haiba duni ngasigi apawa pawa se broking mamang dai koi isorda han bada haijaminasi Shargamalem prithibi time kam khoi kuding ko sembiri bai pai sorna ko am thaga sebani pana kenu si thaujal na sa khoi ponsi hau ki ba sayol legi pungpham si phawba taiwang pami kudong thiba kai su thokna akhoi kuding ma ki mathak loina bibagi damak thaga chari thodo gedongna meng tabiri ba singam sung tari ba khoi kuding ma ki mathak ta ngang dol ba khoi pumna ma ki mathak ta thawai shemro na biduna hau de loi phaw sing biduna gyan ta ba khibik pina bena jisu gi bindani jabani amen ngasigi apawa pauna pudul luxury madudi wayen ba amasung anoba prithibi haiba wayen ba amasung anoba prithibi haiba si aikoi bible da karna phangli bano amasung masina aikoi punsi da karna applicable oiba aikoi punsi da karna mari lena ba haiba dugi apawa pawa akoi khuding baki mathakta ngasigi wapaw sina pudul luxury madudi hausi ngasi ma aikoi mioi ba haiba pomna baksing asigi dabakta Jesu Christ na taiwang panale ba mipung khuding maki dabakta thawai na thabi bahaki thawai thabi khiduna thaja basing adu loma naira punsi phangna bagi damak thorang khuding ulang bikre adubu thaja gadori ba aikoi khuding na thaja bagolena Christ bu loksin labadi loma naira punsi du phangani lorena kari gu ba aikoi na Christ bu loksin dabat tholabadi aikoi thawai yoi ba asiba adu aikoi da phangani thawai yoi na siba haiba si karino haiba si ngasi ge wapaw sinu pudul laksegani lorena ngasi judgment ase asigu judgment ase karai de leibage ngasi topic sigi matungina haiba si Hebrews chapter 7 gi verse 25 amasung chapter 8 gi verse 1 gi matungina khona khangma me madudi Jesu Christ na majesty adugi right side ta pomna court aduda mamang na phamaga high court asida sele court asida le khoina judgment to matam da khoigi judge adugi judgment to ga tar ga le matam da haidi kana ba priest ama natraga na haibidi khoigi ukil amana bayam gi damak ta haijera kana gum mi ama gi damak ta haijera ga mahaki maral sini hane ngakthok piba mahaki maral lei bani leitabani tawbam thokani dudi masin thoktabani magi adugi haiba article kaya ma si lerga ngangbi ba bayam gi damak ta leibi ba adugumba Prabhu Jesu Christ na ko gi damak ta sargagi adugum laba court aduda lepidor lei haiba se Hebrews chapter 7 gi verse 25 am akoina kham ngami lore na mang lei infam sigarai no haiba sisu Hebrews chapter 8 ki verse 1 haibidi ko asi ku basi karam bam atam ko na mukham ngam bagi haiba bo masi ge account si Daniel chapter 7 gi verse 9 am sung 10 na ko na kham ngam ba verse 9 sung 10 se ko na kham batam da kamai ha ai ko na pumna animak set punna ko na ji paminar si Daniel chapter 7 gi verse 9 am sung 10 da hai ai na asum ne yeng bada singhasan da bhajana tha bu urami Thai dagi hauna leirak ibungo mahakna masida phambal tongdor leiba urami ibungo duna set liba phidu ungum na ngawrami mahakna phamliba singhasan du mairi na leiteng lammi masigi chakadu achak ba mairi na oirami masigi mairi pareng nai na thorak lami ibungo gi mangdagi hairiba mairi si thorak lami lising na khujing oiduna ibungo sibu seba taurami lising tara na khujing oiduna ibungo gi mangda leptuna leirami wayen taga dawbagi losangdu shem chaduna leirami lairik singdu hangdoktuna leirami haidi lising na khujing oiduna lising tara na Sheba tawduna wayen badu kari dor katake haiduna karamba makhagi wayen bu wegedorino haiduna taga dawbagi thorang tawduna ngaiduna lei lorena lairik sing hangdore e hai sargada lairik sing lei lairik kaya lairik ahum lei habigi akoina chapchaba phangba akoina ngame chapchara phangba ngame habidi lairik ki maming ani badi maming chapchara lei lairik amadi maming yaude yaudraga su haiba lairik adugi account akoina phangba ngame maramti akoina hoji Revelation chapter 22 verse 19 learn Revelation chapter 3 verse
5 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Revelation chapter 20 ꯒꯤ 12 15 ꯑꯗꯨꯒ Philippians ꯒꯤ 4 3 Exodus 30 to 33 Luke 10 20 Revelation 21 ꯒꯤ 27 17 गी 8 13 गी 8 하이드나 하이리바 싱 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ Revelation chapter 3 ꯒꯤ verse 5 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯁꯤꯗ Book of Life ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ Book of Life ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Book of Life ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ Book of Life ꯑꯁꯤꯒꯤ Book of Life ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ Book of Remembrance ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Malachi chapter 3 ꯒꯤ verse 16 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯏꯁꯣꯔ ꯅꯤꯡꯕꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯌꯧꯅ ꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎ ꯃꯥꯅ ꯑꯐꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ Book of Life ꯗ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯀꯛꯊꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤ Book of Death ꯍꯥꯏꯕ Book of Death ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ exactly ꯄꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ Revelation chapter 20 ꯒꯤ verse 15 ꯗ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ Book of Life ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯕꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯦꯕ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯁꯤꯕ ꯀꯧꯕ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ Revelation chapter 20 ꯒꯤ verse 15 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ Not written in the book of life was cast into the lake of fire 하이버시 까리 마이는 ngarangarang 사바 pat 하이버니 이싱동나 레이라바 이파 아마다 마이는 ngarangarang 사바 아두금바 pat 아마다 타더르가 핫까리 하이버 아시 book of remembrance book of life 하이바 아니시다 마밍 야우다바 미신 아두네 마시다 마이기 pat 타더르가 핫까다우시 마시기 마이기 pat 타더르가 핫도리바 아시 아이고는 sab자나 탕방가 메마두디 book of life 하이바 레레 book of remembrance 하이바 레레 book of death 나 다이렉트 이게 아두 얼그수 아이고는 오지 탕방가 메바 book of remembrance 하이바도 아두리 야우다바 미 아두디 시루기다 니비니 참나 라이크 아니디 소이드나 찾다 레레 하이바 코이 칸게요 book of remembrance 하이바 레레 book of life 하이바 레레 book of remembrance Revelation chapter 3:5 Revelation chapter Malachi chapter 3:16 book of life 하면서나 Revelation chapter 3:5 아니시 야오레 하리바 아니시 만웅다 산다바 미 아두디 시안기리 lake of fire 타데 part 마이네 ngarangarang sa part 타데니 하이바네 하리바세 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ Daniel chapter 7 gi verse 9 amasung 10 da hariba books were open hariba lairik sing hangtoi harise hingbagi lairik ningsingbagi lairik aduna aikoi haujiki koine khamba ngame masida kristna aikoi gi damakta haijaduna leigani Hebrews chapter 25 Hebrews chapter 7 verse 25 amasung Hebrews chapter 8 gi verse 1 gi matungina koine khamba ngame jisuna koi gi damakta haijaduna leiri haibane aduna hawjiki hariba Jesu Kristna tawraga leiriba judgment ase kana no maha aikoi khudimak thajaduna leiriba aikoi gidamakta amasung thajadaba mi shingi damakta su kana kari tawibagi haibase loina hawji record tawdro lore aikoi yaudeba kana gumana Krista lakuma tamda
ani suba Krishna lakma tam ma ke judgment ase sargada tawriba judgment se loiduna prithvi da lakma tam da Jisu Krishna tayang ban bas de da lakma tam da kana gum de hingba ga lunana sargada ka ba ngam mi sing adu amasung shiba hana shikraba sing Krishna gi mingda shikraba sing adu su Krishna lakma nu de hingalatuna sargada punna ano bhakchang pigani hana hingam mi sing su ano bhakchang pigani pap to bhakchang asidi sargada satpa yade maramuduna ano bhakchang adu phanga ko sargada sakani haibane hakchang adu phangdunati karisu khangba ngamloi hakchang adu pige dorineba aduna pap oi maram hakchang si da yadaba kana bomba hindu lerba singa dudi ababa tobo singa dudi sibagi experience yauduna sergara sakka dorineba aduna aikona ahaba Thessalonian gi 4 chapter 4 verse 14 to 17 ama khangba ngame amasung ahaba Corinthian gi 15 chapter gi verses 50 to 58 ai koi khangbu ngame pon na koi pa matam da ahing basing shu asi basing shu Krishna gi mingda hingdro le basing Krishna gi sikra basing ano bangchang pon na si basu ahing basu phamina ni haike aduna aduga sakra basing asi na mo sahi lising ama pon na bisha tawdul le gane haiba mahana lakne gi mamanga tormi bisha asina kana masina investigative judgment nang na aina hojik 시드링아이 파워기 만운다 그리고 바이는 크리스탈 라드링아이 ngasimak aina jishiraba adu eba taragadi ai gidi hauji kristana Daniel chapter Hebrew chapter 7 verse 25 ta tawriba judgment asigi manungda ai gi sharune nangi sharune karigo manangna ai ngasi shiba taragadi aduna crystal laknagi mamanga shiro laikraba sing asigi dabaktadi investigative judgment of jitawdul leire haiba adu karigo bada krista asina lakno numit adu mogi manungda hindu leiraba sing aduga mahaka shiro leirama ba sing aduga punda asi phawse investigative judgment as kristana lakno numit loire mogi investigative judgment haiba asina sargada mu punda sakra matungda mu sahi lising ma mu pandoriya sahi lising ma kana hauji magi ninda sikraba sing ama sugorena hindu leiraba sing punda sakadorba sing ase sahi lising ma sargada judgment to koneba adu wayen ba to mu numit adu na kana haiba haiba sargada sakadorba mi sing asi sakraba sing asi di kristana ngasi tawraga leibani kristana ani subalenga pagi mamangda lenga kadabagi mamangda tawraga leibina makoi judgment leite maramduna anoba sahi lising ama haiba sidi makoi na sala mafam duda makoi da mana pi gi dawri mana manu tawje bati mana phataba tawba haiba do gi namak tana traga prithvi da akanba mangona force tawduna sa dugi mami phangba masung madu sha du puja tawba haina singba revelation chapter 13 da leiba asigi mong sida kana gona force tawba adu namak ta ma tam thina tawraga sumana shogi da mukta shi khaba mi sing adu gi da mana pi gi dawri luhu pu pi gi dawri yorda afaba tawba sing gi da makta mana pi gi dawri haiba sing 1000 millennium judgment haiba sahi lising ama pangi dawriba sahi lising ama se hek loiba man haiba sahi lising ama sigi manungda karam hain towe shaitan ba mu sahi lising ama pullaga tham dawriba revelation chapter 20 verse 1 to 3 shaitan sahi lising pullaga tham ni hai haiba judgment asina kai dawa haba revelation chapter 20 verse 4 ama su 5 ti idole judgment asi tawringi manungda shaitan pullaga tham ne ba adu shaitan bu pullaga thami ba se judgment asi hek loiba la matungda mo Jisu Kristna ko time pa masida aroi ba final judgment am tawdori kana ge sina man high in fitrabasing we get people phataba tobasing asigi de tawdori high final judgment asini kari revelation chapter 20 gi verse 7 to 15 di idu lere makoi singa sina kai do heba shaitan busu pullaga thanama sai singa dusu thadora gani makoi singa sisu hingala gani high be hingala pasing se pap to maram na koi pudi maksini afaba toba isor gi high in basing su in the mission to pop torben hani yak chang si da ya da maram na koi pudi maksi gane ba ano ba haksang phagani phangane ba loma nai na adu gi mi do hinga do gane ba ano ba haksang phang do adu lena hawjiti kristna hariba nimit lakpa nimit as mi pudi maksi ka do gane pap to maram na kristna lakpa nimit adu da kana na su makbo ubang am da sakthek na ahan ba ma gi second coming ma da da pudi maksi le horani adu afaba torba sing ma gi haksang wala ka karani hai adu ga moina palaga amuka su lakpa siram laba sing adu su ano haksang purba sakre sahi singa palang lak matamasida ahum suba lak boy do masigi lak matamasida revelation chapter 20 verse 7 to 15 di tulare masida hai ba ha na sir ga le ba sing shaitan su pul ga le ba thado pi ne go mokoi pun na masing ase hat ka dawi mokoi pun na masing hat matam da kari hai nubila sida kai do hai ba ani suba shiba hai ani suba shiba hai ba si kana gi nam ka thoran to dul lege hai ba da ase revelation chapter 20 gi verse 14 da hai ngasai masida na missing ase ngasagi lack of fire haiba
होगी नरम नरम साकपा अदुगुलबा इसिंग पाट अदुदा थादगदोरि इसिंग नते मईगी पाट दो थादगा हाट के दोरि सिकनानेबा फत्तबा तौबसिंग असिनेबा अदुन फत्तबा तौबसिंग असिदि करी अहानबदा अनिसुब कृष्ण लाक मतमदा मी पुनमना शिबा असिबसिंग हिंगला पत्रगा हिंगगा ईश्वर थादगा लेबसिंगसु हक्चांग ओलगा सखिबा मतमदा मी खुदिमक शिबदुदा लोइना मोरि शिरगा यावरेबा मोइ फर्स्ट डे नेबा अदुगा होगी ईश्वर थाजबसिंगसु कृष्ण थाजबसिंगसु सिख्रे अदुसु फर्स्ट डे नेबा अदुगा हिंगुल लेबसिंग अदुदि माना मिकुप्ता शिबगे एक्सपीरियंस लेतना हक्चांग अनोबुदि फंगनी अदुसु मासु फर्स्ट डे ओइदोरि नेबा एक्सपीरियंस मोर खंगदबगी वानि माइ हक्चांग अदि पुरुगा सरगा सपनते अनो हक्चांग अम पीबी बने हाइबा असिगे अहानबा शिबा अदुगे एक्सपीरियंस लेबसिंग अदुदि मी खुदिमक लेगदोइनेबा अदुबु हाइबसिदि अनिसुब सेकंड डे हाइरिसिदि अनिसुब शिबा हाइरिबा रेवलेशन चैप्टर 20 के वर्स 14 द सिदोरिसि अदुगु मंगरंग साको मई दु लंगदर हाट के दोगि सिकाना बि नमक्तनो हाइबदा फट्टब तोरब सिंग अदुगि नमक्तने मगोदि सेकंड डे ने अनिसुब शिबने मोय हिंगल लगा अमु सिहंदोरि आइकोदि ईश्वर थाजब सिंग अदुदि हिंगल किबा अदुदा लोरे मा अनिसुब शिब लेगोयबा अनिसुब शिगदोरि सिकानानो हाइबदा फट्टब तौबसिंग अदुगि नमक्तने हाइबि इदबसिंग ईश्वरगी याथ नाक्तबसिंग अदुगि नमक्तने अदुना मरमदना कोइ खुदि मरमना अदु रेवलेशन चैप्टर 22 की वर्स 12 तक कोइ नोजि खंगे आइकोइ अमुक खना क्रिस्टन लाकदोरिबा मतम अदुदा मांगजोंगुना मिलेनियम जजमेंट अदो पांथोक्त्रिङै हौजिम इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट तोरिङै हिब्रू चैप्टर 7 की वर्स 25 अमसुङ 8 की 1 असिगे पेरचि मन लेरिबा आइकोइदि क्रिस्टन लाक मतमदा आइकोइ कोइ तौजरिबा पाप की थबक तौजरुबगी मतुमिना आइकोइ मना पिनबा क्रिस्टन अखोने पुबिरकनी हाबसे रेवलेशन चैप्टर 22 की वर्स 12 तो खन खमुंगम ले मरमदना अखोने अनोब पृथ्वी अनोबा अखोगे अनोबा सर्ग फंगदोरिबा से सर्गदा मतम पुनमक हराउदो लेगनी मरमदना अखोय खुदिमकना अखोगे हाइबा सेकंड डे सिदगे अखोना रेवलेशन चैप्टर 20 सेकंड डे चैप्टर 20 की वर्स 14 दसु फंगी अदुगा रेवलेशन चैप्टर 21 की वर्स 8 दसु फंगे अदुना अखोइना हौजिक अरोइबगी सर्गगी अनौबा पृथ्वी अनौबा सर्ग हाइबसे अखोइना हौजिक पामिनसी रेवलेशन चैप्टर 22 की वर्स 5 तने 1 to 5 ता कोइ सिमत पामिनसी रेवलेशन पंदु कुनिथोय की वाहि परेक अमदगिना मंगा फाउ पामिनसी अदुगी मतुंगदा शहर अदुगी लमजाउगी मयाइदा ईश्वर के अमसुंग याव मसा अदुगी फंबान दगी थोरक थोगलकपा लिक्लाइगुमना लंगबा हिंबगी इसिंगी तुरेल अमा महांगना इंगोंदा पुहल्ले अमसुंग तुरेल अदुगी मापान अमरोमदसु अमरोमदसु महेय मखल पालहले अमरोमदसु महेय मखल तरानिथोय पानबा हिंबगी पामी उतलेरमी मदुगी महेय था खुदिंग पाले महेय से था खुदिंग पानगदोनि महेय तरानिथोय से अदुगा उपामी अदुगी मनाना जाचिंगी अनाब फरनबगी दम ओहेल्ली उपामी अदुगी मनाना मुसु अनाब से फहंदोरिबा हाइदि लोबा नाइनबा पुसि फंगदोरबिना अनाबसु लाको याय पुनमक्सिंग से थौरांग तोदो लेख्रे फहले अदुगा अमसुंग शिरा फंगलबा करिगुंबा अमुक हनल शिरा फंबाइसु अमोन लेररोय अदुगा शहर अदुगी मनुंगदा ईश्वर के अमसुंग याव मचा अदुगी फंबा लेगनी अमसुंग इबुंगो महाकी मिनाइसिंगना इबुंगो महापु थौगन जगनी अदुगा मखोइना इबुंगो महाकी माइथोंग जगनी अमसुंग इबुंगो महाकी मिंग मखोइगी मराइबत लेगनी अदुगा अहिंग अमुक हन्ना लेररोय अमसुंग मखोइदा थौमैगी अमसुंग नुमितकी मंगाल कानबा लेत्रे मरमदी प्रभु ईश्वर अदुना मखोइदा nganbigani अदुगा मखोइना लोमा नाइदना निंथौ ओइना पानगनी है मखोइसिना लोमा नाइदना निंथौ ओइना पानगनी मी खुदिमो निंथौ ओइना पानगनी है अदु प्रभुना पुनमकी निंथौ ओइना पुनमकी निंथौ ओइना पानगनी हारिबा लोमा नाइदना पुनसिदो कोइ खुदि चतदर लेरिबा जजमेंट असे असिगी मनुंगदाइ कोइ सर्गदा चतपा याबा क्रिस्टियन अनि सुबलेंग मतमदु याबो यारबा क्वालिटी लेरबा मीरा हाइबसे कोइ साना हाउसिंग असिमा क्रिस्टियन कोइ गिदम हाइजबिदुर लेरिबा मतमसिदा कोइ खुदिमा क्रिस्टियन लेसि हाइबसिंग इनसि मरमदि लोमा नाइदना पुनसिदो थौरांग लांदो लेरबनि नाहाकी आइगी मरक्ता खंजगदबसि नंग आइगने अनि सुबा सिबादो अखोइ ओरोसि अहानबा सिबा पाप तौनु मरमना मी पुनमक ओइबा जनरल लोइना अहानबा खक्तिगी सिबा दु खतो ओइसि अनि सिबा फटबा सिंगिदमक थौरांग लांगदुदि मतम पुनमक ओइना सिरगनी मखोइदि मारामन तौजुरिबा पाप दुगी मतुंग सिगिदबनि मखोइना कयाम कोइना मै साकदबा अमसुंग कयाम कोइना चाक ओइदबा हाइबदुदि शैतान अदुक्कि मटिक हेना तौबा पाप मरमन मान कोन साकदबनि अदुगी उननि लोमा नाइदबा पुंसि चाक मै चाक ओइनि हाइबसे मखोइ खुदिमा अरोइबो हेंगदोरिबनि अदुना अखोइ खुदिमकि पुंसिदे ईश्वरना बोर पिनु बोइसनो आमेन।